Nginothise nginamukele sizukulwana sikamusi sikaMhlanga. Namhlanje ngiphethe indaba ebalulekile khulu, ebalulekileko yokuthi kuhle kuhle thina simaNdebele sidabukaphi, imvelaphi yethu kuhle kuhle sibuyaphi. Bengiloku ngikhamba njalo endleleni ngithole isizukulwana sanje imibuzo ngokunjalo. So ngiphendule la ngiphendula khona, ngenza ama-research njalo ngama-university, UNISA njalo njalo. Kunokhunye la sisitjhaba samaNdebele nanyana ilutjha lanje uthola siyalahleka nge-information esiyithola mhlambe kuma-page wokuqhumana njengayo le njalo njalo. So namhlanje ngithe akhe ngize nerhubhululo lokuthi thina simaNdebele sibuyaphi. Okhunye ngizokuphikisana nalokho engikubone kuma-social media ngendlela engenze i-research ngakho, and then angivaleli umuntu ngaphandle. Woke umuntu wamukelekile, la one-comment nyana khona ngibawa ungene, whether uyaphikisa, utjho ukuthi uphikisa ngaliphi, uboneni nanyana uya-eda nanyana unombuzo, ukuthi soke sikwazi ukuhlalisana nayo into le kuhle, and then sikwazi ukufundisa nesizukulwana esizako. Ngoba ngithe ngiyaqala ngibona i-identity yethu kusukela kulaba bokukhamba bebandlululo, angifuni ukudemba khulu ngabo ngoba sesisesikhathini sanje, uthola i-identity yethu sibabantu abanzima iyasuswa kancani kancani, i-attack-wa ngandlela zoke, ngezamasiko, indlela ebesiphila ngayo ngokunjalo. Right-ke, kukhona izinto ezinengi ngekwamagama ezenzakalako. Jama ngingene endabeni ukwazi ukungibamba kuhle. Yeah, okay. Imvelaphi yamaNguni, sizokuthoma emangunini. Ukuze sifike emangunini sibuya phezulu e-Afrika ngekwerhubhululo. Kunamagama-ke amanengi ebawaberegisako ngekwerhubhululo, la utholakala ukuthi sesenzani, sesilahleka khona. Sivela kuma-Ano, sehlela sehlela enzasi ne-Afrika. Jama-ke ngihlathulule lokhu-ke. Esikhathini esiningi ubungwenyama kusukela kakade bebulwele. So ubungwenyama nabulwelwako nje bekukhamba kube neenqembu nanyana ama-tribe lawo ngamabili kuya kwamathathu njalo, mara ukutholisa ukuthi sibuya emrabhini munye. AmaNguni nakehlela e-Central Africa kubo-Congo, abuya phezulu ehla ngegama lama-Ano, batjhiya esinye isiqhema lapho. Nakafika e-Central Africa emazweni afana nabo-Congo, bebazibiza ngamaHlubi. Kungani njalo iinqhema nanyana ama-tribe nakaphuma, ama-clan nakaphuma mhlambe epini leyo yekosi ethize, nakayokusungula yabo indawo or baqhubekela phambili ngepilo, batjhentjha amabizo wabo, indlela ebakhuluma ngayo na? Khumbula-ke, esikhathini esinengi loyo ozabe amkhulu okhambe naleyo tribe leyo nanyana bafuduka epinapho or babaleka, uthola bazibiza ngayo ingwenyama leyo, nelimi labo balitjhentjhe balibize ngebizo lengwenyama. Kutjhentjha izinto ezinengi lapho. Kunama-reason amanengi ukuthi why abantwaba bazitjhentjha mara baphuma emrabhini owodwa. Ngoba kuyaliwa, bazokutjhentjha indlela ebambethe ngayo, batjhentjhe nelimi. Uthola kungakho emangunini, ilimi lamaNguni kunezinye, ngithi amanye amagama anokufana. Why? Ngoba baphuma emrabhini owodwa. Ukuthi batjhentjha amalimi ngenca yezibhezi esikhuluma ngazo,
nabasepini nabakhulumako akumeli laba babazi ukuthi baplanani bathini. Kufana nokokwembatha nokokwezembatho bebahluka nangokwembatha. Kufana nesikhathini sanje nanoma thina silulutsha lanje as-understand izinto ezinengi. Kufana nanje ngimbethe umtjhotjho, abanye bathi mqhele mara ngokwesiNdebele kuyazeka ukuthi umtjhotjho lo of umqhele lo umbathwa bobani. Yabona nanje ngizithandele itjhidlanyana nathi ngathi ngelesiXhosa, ngimbethe isiXhosa ngoba ngichaze mibhalonyana engiyibona la le. Mara ngokwesiXhosa uthola ukuthi imbhalo le ayikhambisani nami, akukameli mina ngiyembathe imbhalo eso. Mhlambe iwela ngesifazini or umuntu othetheko or umuntu ongakathathi or lisokana or segwabo njalo njalo. Mara ngoba ngithandile ngingomunye umhlobo ngingazi ukuthi kutjho ukuthini sengiyambatha. Lokho ngikuhlathulula ngoba ekukhambeni kwesikhathi njengoba sizokuchaza la, ukwazi uku-understanda ukuthi kungani sitjhenja, kungani sifinyelele la, kungani sizibiza ngalokhu nangalokhu. Right, ngibuyele endabeni ngaphandle kokuthi ngimorose isikhathi. Nasisuka sima-ANO phezulu e-Afrika singena ku-Central Africa ngokubaleka izipi besingene sima-ANO and then nasifika eCongo nesikhathini sanje bakhona abantu ebazibiza ngamaHlubi, batjhentjha bazibiza ngamaHlubi. Kwaliwa godi lapho, kwakostelela ukuthi esinye isiqhema engathi siyalekha or esingathi siyaluza or siyabulawa njalo, sifila i-pressure, sehlele phasi njalo nge-Afrika. Mara ngehlangothini lange-East, ngehlangothini langePumalanga, ngibala amasayidi waboMalawi, ukwehla uya kubo-Mozambique njalo. Isiqhema-ke leso besikhamba siholwa nguCibi, bekuyikosi ebeyiphethe isitjhaba, basazibiza ngamaHlubi, angithi basuka le. Then kwafika la bayonzinza khona, indawo yakhona bayibiza ngeLibombo, bayibiza ngeLibombo. And then uzwe abanye abantu bathi Mambo, Mbo. Umbo kwaba lilimi ebalitjhentjha kusukela kumaHlubi. NeLibombeli yindawo leyo bazibiza ukuthi indawo leyo bayibiza liLibombo besikhuluma imbo leyo. Yabona, ikhambisana nani? Ikhambisana nendawo ebebahlala kiyo. Mara azange baberegise igama lengwenyama ebakhamba nayo uCibi loyo. Right-ke, basuka godi lapho. Ukhumbule abantu laba bazozibiza ngokuthi Mambo, bakhuluma isimbo leso. Bathi simambo sikhuluma isimbo ngaphasi kwekosi uCibi. Kuliwe godi lapho. Indawo yakhona bayikhulumisela hlangana nabo-Mozambique nangapha kubo-Lesotho. Kwakosta ukuthi-ke ba-shift. Ukhumbule into leyo yenzakala ngabo-1300, like 13th century. So neminyaka le esizwa kuma-social media bakhuluma ngayo ngemilando yethu, kuba nala ifika ihlatjha khona. Ngizoyichaza ngehla nayo. Kwasukwa lapho kwamuvelwa esayidini langeLimpopo, Limpopo River. Kutjho ukuthi-ke sekuhlangana neZimbabwe neLimpopo, Limpopo River, Zambezi River, abanye batsho njalo. Bahlala-ke lapho. Ukhumbule from 1300 siyehla ne, ikosi uCibi loya obvious izokulala ingwenyama. Nalokhu vane ngithanda ukuchaza ukuthi esikhathini esiningi ngesiNdebele sinengwenyama, sinekosi, sinemakhosana. Ingwenyama nguloyo ophezulu ophethe i-tribe leyo. Whether maZulu, maXhosa, Mashangani or yini, ukhona
ozokuba yi-head obephezulu simbiza ngengwenyama. Kuthi-ke kufana nomuthi ojamileko. Ikosi ingwenyama ifana nomuthi ojamileko and then ama-branches ayo sizakuthi makhosi ngoba aripota kuye alilihlo lakhe enarheni yakhe kuya ngama-section nama-section. And then-ke amakari sizakutsho sithi makhosana njalo ngoba kubabantu ebamadodana amakhosi arhelebha amakhosi, induna njalo njalo. Sinengwenyama, sinekosi, sinamakhosana. Manje vane ngizwe abantu bathi hey kunekosana yakwaMhlanga, ikosana yakuphi kuphi. So ngingasa-understand ukuthi okay, nangabe uNdabezitha loyo kwaMhlanga apho simbiza ngekosana, umntwanakhe uyini ngoba naye kusasa uzokubusa. Akusuye ikosana lo abe yikosi, ingwenyama ibe yingwenyama. Singa-translate isiNdebele ngesikhuwa. Isikhuwa bano-king nabaye emakhosini bakutshela ukuthi i-chief baphuma kuwe. So bengingathanda ukuthi ingwenyama kube ingwenyama, ikosi ibe ikosi, ikosana ibe ikosana njalo sifundisane njalo. Okay. Abantu aba batheni abahlezi between Limpopo neZimbabwe kwaliwa godi. Nabakhulumako bathi lapho isitjhaba esasalako kwakukhona kuba Batswana nabeSuthu. Ngizoyirhubhulula godi nayo leyo, ngizokwenza i-research siqalisise ukuthi amaPedi la abuyaphi, bahlangana njani nabeSuthu. Ngoba abantu ebebazeka ukuthi already bese bakhona ku-Southern Africa bekuyilaba esithi babathwa, amakhoisan already they were establish everything bese i-complete ngabo, bese banzinzile bahleli ampuru yoke indawo. Mara bebatholakala kuphi? Ngesayidini langabo North West, Namibia, Northern Cape yokufinyelela kubo Western Cape. Ngoba nalaba abamhlophe bokukhamba bebathi nabafikako bafinyelele kibo, especially nabangesayidini lange-Cape bamukelwe njalo. Okay, sidlulele phambili. Lapho emangunini apho kula kuthoma khona ilimi lesiNguni. Kwaba khona ikosi yakho bebathi nguNdlovuntu. Ikosi yamathomo yamanguni kwaba nguNdlovuntu. Nabamredako abaningi nanje ezinye iimbongo ngiyazi abakhuluma bathi hey iNdlovu edlela ekhaya ngoba iswela abelusi. KwakunguNdlovuntu loyo. Mara bebakhuluma ini? IsiNguni. Then bazibiza ukuthi bona yini? Manguni. Mara ngaphasi kwekosi ubani? uNdlovuntu. Bakosta ukuthi basukeke lapho. Kuyaliwa njalo. Behlela kuphi? Enzasi. Baya ngeSouth. Mara godi basakhamba ngesayidini liphi? Langesinceleni nge-east. Asithi South East njalo. Bafika bo-Drakensberg Mountain. Bafika bathoma-ke banzinza lapho. Abanengi nabakhulumako bakhuluma bathi yini? Bathi maHlubi. Basazibiza ngaleli gama hayi lapha kunamaHlubi namaBhaqa. Yabona? Kwaba ziinqhema ezimbili. Njani kube ziinqhema ezimbili? Ikosi iyodwa. Nala la emakhasini wokuqhumana abayibeki kuhle, bayasilahlekisa. Mara kwathola ukuthi igama elithi Hlubi sisuka nalo phezulu angekhe salilahla. Esingazibuza ngayo ukuthi uvelaphi nguBhaqa lo. And uzokuzwa ngemazulwini kube nabantu bathi ayi mina ngigida isibhaqa, mina ngilibhaqa. Omunye atsho ahleba hayi mina ngilibhaqa, ngigida isibhaqa. Omunye athi hayi mina ngiliHlubi, ngiphume emaHlubini. And nawuthi uyacala ubuyela nangapha nge-Eastern Cape kwaXhosa apha, emaXhoseni apha bakhona nabo bathi mina ngilibhaqa,
mina ngihlupha. Mara-ke siyazi ukuthi ngale ngemaXhoseni kwaba khona isehlakalo sokuthi bahlukana njani njengoba nami ngiyogcina kunzunza noManala ngerhubhululo lanamhlanje ukuthi simaNdebele sibuyaphi nokuthi kungani simihlobo emibili nanyana kungani sibe mihlobo asimihlobo emibili kuphela. KunamaNdebele womletlani, uzangicolela nangikhulume kumbi ngoba isiNdebele siba namagama ahlanganisako ukuthi ngi-make sense nge-tone nami nokuthi ungizwisise ukuthi ngithini ngesiNdebele. SinamaNdebele womletlani, sinamaNdebele kaMzilikazi, abanye uzobezwa bathi eBatswaneni nna ke Letebele le lentsho la Mzilikazi. Kuhle kuhle amaNdebele la koma abe maningi kangaka. AmaNdebele kuhle kuhle kungiwo bobani? Yabona? So ngemaXhoseni nangakhona kwenzakala-ke njalo ukuthi ikosi yakhona uPhalo waye ethatha. Nasithi uyathatha umuntu sitjho ukuthi uyatjhada njalo. And then wathatha abafazi ababili ngesikhathi esisodwa. Then kungakho kwaba namaPondo nabaThembu. Ngoba nakathatha ngesikhathi esisodwa kwaba nekinga yokuthi mara ingwenyama uPhalo lo njengoba athatha ngesikhathi esisodwa abafazi ababili, umfazi wokuthoma ngubani? And-ke ngakulo mfazi kwaba nendodana, nangakuloyo umfazi kwaba nendodana. So wathi nakakhothamako-ke kwakosta ukuthi amadodana lawa azizilokanje azihlathulule ngamagama wokuthi abonina babuyaphi. Kwaba namaThembu, kwaba namaPondo. And then kwaba nguRharhaba wadosela kwelakhe isayidi langesinceleni, kwaba nguCaleka naye wadosela ngehlangothini lakhe languSokuhle. Kwaba nemihlobo emibili yamaXhosa. Nawo-ke ngiyawa-invite ekhasini, banga-subscribe, bafake ama-comment, sikhulume, sicuzulule. La ngiphandlwe khona bangiphandlulule, la ba-eda khona ba-ede. Mina ngaleli khasi sitjhaba somNtsunzima ngizama ukubuyisa isimilo sethu nemirabhethu ukuthi sibuyaphi ngoba ngibona isizukulwana kuya kwesithathu kwesesine angekhe basazi ukuthi sibobani sibuyaphi. Okay, ngibuyele endabeni. Ngokwerhubhululo bathi uHlubi yinto eseza sinayo, sizibiza ukuthi simaHlubi mara sahlukana ngamakhosi. And then nakufikwa eDrakensbergapha, Drakensberg Mountain, kwaba namacimbi amabili lawo mara ngoba uHlubi sisuka naye le bathi bekungasi maBhaqa namaHlubi, bekumaNdungwa namaThongo. Kwaba emanguninapha kwafostele ukuthi kube kuyaliwa kuba namaqembu amabili, kuma namaNdungwa namaThongo. Abanye bathi maBhaqa namaHlubi. Bathi nabalwako abantwabo kwakosta ukuthi godi isitjhabesi salapha enzasapha sihlukane. Mara nawulandelela kwamanye amakhasi wokuqhumana bayibeka ngokuthi kwathiwa nakwehliwa kusuka eLimpopo River kwehlela enzasi uSwazi waphuma wazibeka kwaQaqana, kwehlela enzasi uNdebele waphuma kumambowapho wakhamba akukghonakali. Ayikho ingwenyama eyakuvumela umuntu athathe isitjhaba sakhe asiqunte phakathi kunganasizathu. Njani? Omunye athi ngihlala la ngibawa isitjhaba sakho ngiyasikhatha nasi akukghoneki ngoba ingonyama yinye. Kuhle kuhle sowakha ubasitha komunye. Kwenzeka-ke amaNdungwa namaThongo lawa abanye bathi maHlubi-ke namaBhaqa and abatjho ukuthi balwa.
bathi hawu uNdebele waziphumela. And then-ke ngakwaZulu baphuma njani, uXhosa waphuma njani, abakhoni ukuyichaza yababetha. Kwaba nempi phakathi kwamaNdungwa namaThongo njalo. Baphuma ngaphasi kwenkosi uNdlovuntu. Indlovu edlela ekhaya ngoba iswela welusi. Bathi indlovu idlela ekhaya ngoba iswela welusi ngoba ibutho lakhe lalilikhulu, bekane-tribe enkulu. Bekathi nakathumela amabutho akhe maybe ayokulwa, yena bekasala nebutho elincane ekhaya ngoba bekazi ukuthi baningi, yonke into ayitshoko bazoyenza babuye ngendlela yena aplane ngayo nangendlela ababawe ngayo ukuthi benze ngakho. Kungakho bathi indlovu edlela ekhaya ngoba iswela belusi. Bekangaya empini, bekathumela ibutho, yena asale nabomma nabentwana nebutho elinyana lakhe elithize elizomprotector nakala ekhaya. Mara amabutho amaningi bekawathumela mahlangothi woke, abuye ekhaya. Kwaliwa-ke, net khona lapho kwaliwa. Kwaphuma amahlandla amabili, ama-tribe amabili, wama-clan amabili, balwa. Bathi nabalwako azange omunye atshele omunye ukuthi wena yangeTlhagwini, wena ngeSewula, wena ngeTjingalanga, wena ngePumalanga. AmaSwazi, thina siwabiza ngamaSwazi, bona bazibiza ngamaSwati. Aziphumela akhuphuka abuyela ngemuva, mara abuyela nge-east. East side babuyela emuva esif baya nge-north, mara babuyela nge-east. It's like northeast. And then bafika lapho banzinza lapho. Kunenye ikulumo godi engiyizwileko ukuthi amaSwazi angazi kuze bazibize ngamaSwazi kuzinjani. Ikulumo ekhona ithi bathi nabafika endaweni kwaba nendawo la kumile imitjana yabona ngathi maSwazi inengi, isimanga like la bekunamanzanyana khona, and then kumile imithi emaswazi so. And then babona ukuthi bangakhona ukuyozifihla kuleyo ndawo leyo, then bathi kungcono bazibize ngamaSwazi. Mara kunenye godi ikulumo yokuthi amaSwazi ukuze bazibize ngamaSwazi kuze njani, nalapho uzangena ku-comment uhlathulule. Then-ke amaSwazi azibeka lapho, and then amaXhosa ehlela enzasi, aya deep south, asuka ku-Drakensberg Mountain angena deep ku-Eastern Cape. And then bekathi akunakakhambako lapho bekunenja ebayibiza ngoXhosa, nabo bathi ngizomunye akhuluma hayi uXhosa weza ngoXhosa ngoba bona isilimi labo cho. Belingekho ilimi likaXhosa khona babalekako, mara bathi bekunenja ekuthiwa ngoXhosa ehlakaniphileko lapho. Bebathi nabakhambako bathumele inja le phambili nelinye ibutho, baqale ukuthi akunapi or akunanto embi phambili na, and then uXhosa uzokuphuma phambili, and then ibutho lilandele ngemuva, and then isitjhaba sisele ngemva kwebutho. And then inja le ibuye iripote ukuthi hayi akunanto ebonakala iyingozi phambili or ingaba kunabantu, kungaba nepi or izinto ezinjalo. Bekunendlela eyenza ngayo, nayibona into mhlambe beyikhonkotha, ikhuluma ngokukhonkotha, babona ukuthi hey lapha kunekinga, then bathatha enye indlela. Bekuyinja ebebahleli banayo, then bagcine bathi inja le ngiyo ebeyisihlahlela indlela. No, la sifike khona si-right, kungcono-ke no sizihlameke ukuthi thina kuhle kuhle sibobani. Bathi nabakhulumako omunye wathi no, inja le ibe yirole ekulu kithi, sizozibiza ngayo simaXhosa. Omunye uzokhomenta, ngena siyilungise siyihlalise kuhle. Then-ke isiqhema sesithathu ngichaze amaSwazi, ngichaze amaXhosa ngemaNdebeleni. EmaNdebeleni amaNdebele akhuphuka vele eze ngakuNothi.
Then-ke afika anzinza ende no sesiya ngama-century ne zizinto zabo 1400. Khumbula phezulu sisuke ngabo 1300. Kuba nabo ingwenyama uCibi kuye kufinyelela kuNdebele. Nalapho kuCibapho njengoba kusukela ko-1800 ku-1300 kuze uze ufike ku-1400 kubile namakhosi akhona mara akasatholakali ukuthi kwakubani kwakwenzakalani ezinye indawo ebahleli kizo ngiziphi. So ngihlaziya lokhu ukuthi singalahleki khulu ngemvelaphi yethu. Wakhuphuka kuNdebele eza ngakuNothi usesekuphi ngaphakathi ku-KZN uyakhuphuka. Bafika bahlala and then kwafika-ke isikhathi sokuthi okay la siyasehlila-ke siyahlala thina sizozibiza ngabobani kwenzakalani ngathi. Kwaqalwa-ke lapho kwathi okay ikosi yethu kuzokuba nguNdebele ngoba kwakumumuntu omkhulu kibo lapho. Abaningi nangitsho so bayazi ukuthi ngitsho ukuthini. Kade bekuberega imbongo ende kade abantu bakade bebanganaso isibongo, bebanamagama kuphela. Kungakho nabazibongako uze bathi umusi kaMhlanga njalo njalo. Bebazibiza ngokulandelana, bazireda ngokulandelana kwabokhokho nawaboyise omkhulu njalo. Nezehlakalo ezenzeka isehlakalo esithize esimangazako esenzakalako ngabo. Nalapho ngizokuchaza ukuthi ngendlela enjani. Abantu bakade bebanganambongo and amagama abo uzibuza ukuthi mara umuntu wathi Ndebele, uNdebele lo nelimi lamaNguni kuvelaphi njani? Umntwana bekangathiwi ngunina nanyana nguyise. Umntwana bekathiya ngugogo nobamkhulu. Nakhona bekuba nento ekhethekileko eyenzakalako. For example, ugogo uyalala ebusuku uyabhudanga. Kuyazeka ukuthi ngekhaya kuyoba nomntwana and then ibhudango litshela ugogo ukuthi gogo umntwana lo igama lakhe nguzibanibani. And bekunezinto ebazibinako nanyana isikhethu namhlanje silahlekile. Umntwana nomntwana bekunesilwane abambinela ngaso. Nangithi ukubina fana njengomabhena bathi imbudumo. Abanye bathi ibhufale, ikomo mango, imbudumo. Then abosikhosana bathi isithimbili, yinyoni leyo. Abayaziko bayayichaza ukuthi inyoni enjani njani njani. Bekuba nesilwane osibinako ngayibeka njalo. Nakhona awumane usibine, kunento kumele yenzeke kubonakala ukuthi umntwana lo usikhombisa isayini yokuthi ubina isilwane esinjengalesi. uNdebele-ke wakhethwa lapho njengengonyama yamaNdebele, batjhentjha bathi bona bamaNdebele bazokukhuluma isiNdebele. Minyaka yabo 1400 mara akukghonakali ukutracer ukuthi 1400 bani ngoba nawehlele enzasi ubaqala esikhathini sanje babahlukanisa ngama-25 years, 25 years, 25 years, 25 years. Then uNdebele-ke wahlala nesitjhaba sakhe lapho. Kwasuka kuNdebele kwaya kuMkhalangana. Ngizwe okhunye kuma-social media bakhuluma ngolanga. Bathi uNdebele umntwanakhe kwaba ngolanga, hayi uMkhalangana njani? Mhlambe bazangichazisela ukuthi uMkhalangana ubuye abe ngulanga ngakuyezwakala mara mina ngazi
abantu bakaLanga vane khe ngibabuze ngithi Langa wena nawuzilongako uthini? Eish ubize enye into engingayi-understandiko nokuthi uwela emazulwini of uwela emaswatini of kukuphi umhlobo uthola ukuthi ngendlela azibiza ngayo akutholakali. Thina sazi uMkhalangana ngemva KwaNdebele. uMkhalangana uyise kwakunguNdebele. Wathi uNgwenyama uNdebele nayikhothamako kwakhwela uMkhalangana. Bese-ke sizoyidivayida-ke iminyaka le. Kutjho ukuthi ngaleyo minyaka leyo already bese kubuma 1425. Then-ke nakalalako uMkhalangana kwakhona kuza uMlungu. uMlungu bamthiyelela ngebutho or ngithini ngithi i-clan leya eyabakhona ngale ngaku-Drakensberg the time amaNguni alwa kumaThongo namaNdungu, abanye bathi Mahlubi namaBhaqa. Lapha ngazi ukuthi zihlangana njani kusa njani. Waqhubeka-ke iNgwenyama uMlungwa, ngemva koMlungwa-ke kwakhona kuza abonjonono bese bayathutha-ke njalo bayakhuphuka mara bese bona bebakhuphuka hayi ngokulwa ngoba bese kusitjhaba esisodwa bebazama ukusikhuphula. Bakhuphukela ngale kubo-Ladysmith. uNjonono walalela kubo-Ladysmith. Amathuna akhona bathi akhona lapho mara azange ngezwa neNdebele nalinye lithi thina sinento isikhumbuzo saboNjonono e-Ladysmith njalo. Ende boke abantu kufinyelela kuboMusi bathi bakhona kwaMnyamanapho ngePitorapho boVanderbijlpark njalo even nabonyabela bakhona ngapho mara azange ngezwa. Kuyimvela kancane and into leyo iyasibonisa ukuthi okay kutjho ukuthi umrabhethu ukuthi thina siphumaphi uyalahleka njalo. Okay ngiqhubeke. uNjonono weza uNanasi. Then ngemva koNanasa kuza uMafana ngithi. And then uMafani naye bekakhuphuka. And then uNanasi uMafani lo noNanasi iyatshentsha lapho. uNanasi wathi nakakhothamako uMafani lo bekungumfowabo. Iyavela ukuthi bekungumfowabo hayi umntwanakhe. Waba yiNgwenyama-ke uMafani. Bekangumfowabo kaNanasi. Then yena-ke uMafani wazama ukweqa iVaal River. Kwathola ukuthi iVaal River-ke igcwele. And then isitjhaba sakhe ebekakhamba naso phambili barhanywa mamanzi. Wabuyela emuva kumntwanakhe ekungumhlanga. Wajamela emuva wathi jamani napha bayadrawuna benze bakwenzako bahluleka laba barhanywa mamanzi balala. Then umhlanga-ke wathatha ubuNgwenyama wakghona uyijampa-ke yena iVaal River mara akayeqa le enzasi ngoba wayonzinza kuphi bo-Randfontein bathi kumhlanga asemhlanga nanamhlanje basakubiza njalo kwakuyindawo kaMhlanga le. And then nasiya ngeminyaka ithi bese kubuma 1550 njengoba bengitsho ukuthi bayihlukanise ngama-25 bangasayitholi kuhle nemakhasini nokuchumana la into ezinjalo. Iminyaka ukuthi exactly minyaka muphi sesazi ukuthi it was around 15th century. Kaboma 1550 lapho kula uMhlanga akosa khona. Wathi-ke nakakhothamako naye wabekelwa kuphi bo-Randfontein apho uMhlanga. Kwakhona-ke kuza ubani uMusi. And then uMusi kukhumbule le phezulu bekutjhiye
abaTswana nabeSuthu. AbeSuthu bese-ke behleli ngapha. UMusi wabona ukuthi mina laba sebaseduze khulu nami abeSuthwaba, Basotho. Thina sithi beSuthu. Angithukani nangitjho njalo, ngibabiza kuhle ngesiNdebele, beSuthu. And then yena wakhuphuka weza ngesayidini lePitori, bebathi KwaMnyamana. Bese-ke emakhasini wokuchumana bathi KwaMnyamana ngoba kunamatshe anzima. Mara irhubhululo lithi bekunganamatshe anzima. UMusi wathi wakafikako KwaMnyamanapha, bekuthanda ukuba nekungu ekuseni enzima, afihlakako, la kungathi kunendawo efihlakele khona. Wathi yabona la, mina nesitjhaba sami ngizifake ekungina. Ekuseni indawo ebekakiyo bekuba ngathi kunekungu. And then ivule ekukhambeni kwesikhathi. Ekuseni kube ngathi kunekungu. Ngokuya kwamasizini-ke we-weather njalo. And then nala kuthiwa kusemruleni, bekunendawo kuthiwa kusemruleni, bekunemithi eminengi lapho yemirula. And then phezulu kubo-Apis River wathola abathwaba sebakhona bahleli lapho. Azange khalwa nabo, azange khabaqotha, waba-accommodate. And then nabo ikhona i-history yabo ukuthi bangena ngaphakathi kwabaTswana, bangena ngaphakathi kwabaSuthu, bangena ngaphakathi kwamaNdebele, bangena ngaphakathi kwamaXhosa, bangena ngaphakathi iintjhaba esingathi mhlawumbe azange zangenelela khulu nabo. Kungaba maZulu namaSwazi ngoba angale ngako-East ngengcenye bona indawo zabo vele bezingapha esayidini labo North West, boNamibia behla njalo bangena kubo Northern Cape, bangenelela kubo Eastern Cape and Western Cape. Ukukhambeni kwesikhathi kwaba nengcenye Khoisan engenako emaqembini. Nayo i-history yakhona leyo abayikhulumi ngoba bebababiza ukuthi babatho. AmaNdebele bebathi babatho. Bekubabantu ebanganahamu. Into ebebazenzela yona, bebaziphathela amabhoweni, irwabo, bazumela iinlwane, benzani. And remember those people, ubunengi babo, it was 1.5 meters tall. So nababaqalako bebabona abantu, ngasho ngithi abantu ebanganabungozi, izinto ezinjalo. And then nabo they were like that because even before 1652 lawo when Jan van Riebeeck abangena eSouth Africa, before kwaba namakhuwa abe akhona. I-history akhona ngekho watshela umuntu. Bathola wona amakhoyisana, bamukela bangena. And bengasemakhuwa kuphela. Remember, we have other countries kuma-Asia le, ku-continent ye-Asia. Those people bebakhwela imikhumbi badevelop kubo-Indian Ocean, bangena via bo-Mozambique, bo-Madagascar, le phezulu, bangena kubo-Swaziland, la KZN, Cape Town. Those things, they were already there. Kwaba khona inhlobo eyangena kwi-South Africa ngenxa yokuduka kwemikhumbi bebayikhwelile. Mara i-history khona ngekho wayithola. Kufana neyabamhlophe, i-history oyitholako ngiyiphi? NgeyakaJan van Riebeeck. Mara abantu abamhlophe they were already here. Ukhumbule eSouth Africa kwaba nemihlobo eminingi, kwaba namaNgisi, kwaba namaGerman, kwangena ama-Italian, abantu bamaPortuguese azifaka le, amaPortuguese azifaka le kubo Central le. That's why uthola ama-country amanye we-South Africa bazikhulumela sona isiPortuguese. Mara i-history khona ukuthi yini kwenzakalani, injani, awa. Kunezinye izinto ziyafihlwa, ezinye ziyadilithwa. And now i-generation anje, it will be difficult for you ukuthi uthole ukuthi kuhle kuhle lapho kwenzakalani, ini yenzani. Alright, ngikumusi-ke nje nani, ngiyayivala kuNdzundza noManala. Kwaba njena-ke, uMusi wabusa
Khumbula-ke no iinkhathi zikamusi zi-around bo-1575 ne? 1575 mara uzokuzwa kumakhasi wokuqhumana hayi around 1500 and 1800 kwaliwa amaNguni nani nani akhona ahlukana bese kade abantu abahlukana ngo-1500 ngabo-1800 musi lapho bese kubusa aboChaka kubusa ingwenyama boMagodongo kuyela le boMabhoko aboma-1800 then siyalahleka from lapho. Alright, ngibuyela kuMusi 1575 around there bekububuso kaMusi mara godu nawulalela kuma-radio bakutjela ukuthi uMusi wafika ngo-1610 kwaMnyamana 1610 ngabo-1600 musi ukwehlela le enzasi bese kuthoma ukubusa aboMahlangu abosindeni lapha kubobongo bosindeni aboMahlangu it was 16 around 1600. Alright ke ngibuyele kuMusi. uMusi ngekwe-history kufinyelela namhlanje ngizoyibuyelela leyo kwaba yingwenyama eyaba namandla wokubusa isikhathi eside almost ukudlula zoke ingwenyama ngiyibeke njalo ngoba wabusa waze waphophala and ukuphophala kwakhe bese kaphelela even nangamandla bese kaluphele khulu in such a way akasaboni namandla isikhathini sakade it was difficult uthola ingwenyama inikela ngomngwenyama bakhe silongi icalile or ikhamba so ngobani ulilele iliga sakhe ulilela umbuso wakhe ukuphutsha isitjhaba sakhe ngendlela yena afuna ngayo mara kuMusi wafika la ikani ibhala khona and nakwenzeka lokho abaningi bathi indlovukazi yokuthoma ngoba wayenabafazi abaningi mara abafazi ababalwako lapho babe babathathu ngizoyichaza-ke nje ukuthi why kubalwa abafazi abathathu abanye bangaba indlovukazi yokuthoma ngengwenyama uMusi yathi nayikhothamako wabona ukuthi nje ayisesengangami nakukhamba lo wokuthoma ngapha angisaboni angisenamandla kungcono ngithatha ubukhosi bami ngibudlulisele kolandelayo jama-ke ngiphutjeke lapho endlovukazini yokuthoma kwaba noMabhena bambiza ngoManala wabina imbudumo jama ngizoyichaza abanye ngiyazi nje sebavula amehlo bavula nendlela ukuthi ya nangu ukhuluma ngembudumo bekunguManala abe nguMabhena and ngizowachaza amagama lokho abanye why bebathatha banikelwa amagama amabili njengoba utsho wena ukuthi hayi abanye bekuba yibhudango abanye bebeza ngezehlakalo ebezenzeka nababelethwako njalo kunamagama abentwana bebathiwa bobamkhulu bekhabo baba and then abanye bathiye ngugogo ngapha nobamkhulu wekhaboma ikhabomkhulu lomntwana so abogogo bangapha nanyana abonina asithi abonina labentwana nabogogo aba bebanehlonipho yokuthi igama eliphuma kubamkhulu wangale wekhabo baba bangalibizi bona kufana nalokha kuthiwa umakoti akalibizi igama likamkhwekazi akhe uyamhlonipha siyanaba isiNdebele nalapho kuza njani amhloniphi ngoba igama ligama musi isiNdebele sineengaba kuyahlonitjhwa
njalo. So nabo bekuyindlela yokuhlonipha igama elikhiphe mhlambe ngumkhwekazi kanina lomntwana. Bathi igama lize ngumkhwekazi akumele ngilibize rough ngekhulumo nje, ngilibize rough emntwaneni nami. Kumele ngenzeni? Ngihloniphe umkhwekazi lo. Yabona? Then bese ngapha-ke kuphuma elinye igama, bathi awa nguManala. Kufana ngibala umfazi indlovukazi yokuthoma, ngendlovukazini yesibili kula kuphuma khona uNdzundza. uNdzundza nguHlungwane nabatjho. Khumbula-ke abantu laba bekungabi negama kuphela, bekukhamba kufika isikhathi la kumele kube nento ebayibinako. Ngibe nombuzo-ke mina ngithi-ke emaNdebelena ngabe i-majority yamaNdebele ayawazi amagama weenlwane almost ezazakalako emhlabeni awo, almost woke na, ngoba vele nawumuntu angekhe ube perfect. But irhubhululo lithi thina ngesiNdebele especially ukuza ngapha ngakithi elutjheni lanje, amagama weenlwane asiwazi nokuzuma asisazumi njengakadeni. So omunye uzile wathi igama likaHlungwana kunesilwane ezasibiza ngehlungwana. Ngibawa-ke lapha kuma-comment ungene nawunolwazi ukuthi uHlungwana yena ubuyaphi, ngoba sazi uNdzundza. Yabona? uNdzundza uphuma kuphi? Ngemfazini, ngendlovukazini yesibili. Then endlovukazini yesithathu kuba khona-ke kuba noSkhosana, nguMasombuka. UMusi wathi lo nguMasombuka ngoba waba lizibulo ngapha kwabaDuna. Bathi ngumsunguli, nguMasombuka, uyayisusa like ukususa indaba, lento uyayisusa, uyayiphakamisa ngoba kunguye oyi-head kuphi ngapha ngemadodaneni. Waba yi-first born-ke aphuma kuphi? Ngendlovukazini yesithathu. Wazi-ke isintu-ke othatha ubukhosi kumele aphume kuphi? Ngendlovukazini yokuthoma. Mara kwathola ukuthi uphuma uba ngihloniphe ngingathi uphuma nguSkhosana Masombuka. Sithimbile yena-ke wabini isithimbile, and then ubini isithimbile, and then kwakhona-ke kulandela uMbudulu, uManala, uMabhena. Then-ke wesithathu-ke kwaba nguye uHlungwana, ingwenyama uNdzundza. Mara uphuma kuphi? Ngemfazini yesibili. Kwaba nabanye-ke abalandelako, aboThumbeni, aboSibasa, abanye bobani, Likhuleni, ngubani, nguMphafuli nabanye. And then uMusi wathi nasakangakaboni-ke nasi indaba-ke la ekumele siyidembe kuhle khona. Emakhasini bathi indlovukazi yokuthoma nayilalako yatshela uMusi watshela imbudumu wathi, hey mina ngoba ngisakghoni, wena ongangwamabhena khambe uye esirhweni uyongifunela imbudumu. Ekuseni wathi nakayokufuna imbudumu wabiza uHlungwana, wathi Hlungwana nangumrhali. Umrhali ngesikhuwa it was a miracle object. Kutjho ukuthi kwakuyinto enemilingonyana, uyazi ingwenyama kade bezibotjhwa. So uMusi
waye anomrhali, into ayenzelwa ziinyanga zekosini njalo, yafakwa iinlwane, bathi beyilila njengomntwana ende into le ikhona ngoba iinyanga zakade bezazi ngeenlwana mara izinto eziso bezizifihla mara esikhathini sanje ziyenzeka-ke live nabantu abancani sebayazazi ukuthi heyi kunento ukghona ukuya enyangeni uze kulila into, inyanga leyo iberega ngani, iberega ngeenlwane. So nomusi-ke bekanayo-ke umrhali mara yena-ke bebamqinise ngakuthi amprotecte, bathi bekalila njengomntwana nangabe kune-sign ambikela yona or ini angazi ngendlela enjani. Uphume-ke lapho wamnikela uNzunza wathi, wena thatha ubukhosi ubize imbizo, biza umhlangano utjele isitjhaba sakho ukuthi wena ngikunikela ubukhosi njalo ngoba mina angisenamandla angisaboni. Lo wathatha uThombeni, wathatha uSkhosana ngoba bekuyirhara nomncamo, babiza umhlangano, isitjhaba seza wathi, heyi nangu umrhali niyambona ubaba unginikele, nazi ukuthi uphatha makhosi, bathi iye Hlungwane. Wathi-ke mina-ke sekungimi-ke ingwenyama la, be angihlali, bami abantu ngibawa bangilandele ngiyathutha, angibusi nobaba. Loya nakafikako uMbuduma wathi uya kuyise wathi, nasi imbuduma-ke ngiyibambile, ngibawa unginikele iintlabagelo zami. Lo uMusi wathi, wena ulada lo uNzunza ungithethele umrhali, gijima uyokuthatha umrhalakho and then ubuye uzokuba yingwenyama ubuse. Wabiza-ke naye wabetha iphondo, wabiza isitjhaba ebesisele, wakhamba naso, wahlangana noNzunza nabatjhoko bathi kwaSongololo, Cullinan, bathi bekunendawo abayibiza kwaSongololo. Khumbula-ke baphuma la kwaMnyamana, uMusi uyagijima, uNzunza uyagijima utjhinga nge-North, wamlandela-ke uMbuduma wamthola lapho. Wathola ukuthi nakathi uyamlwisa akanamandla kuhle, utjhiye elinye ibutho ngemva neenkhali njalo, wabuyela emuva kwaMnyamana. Wathi nakamlandelako kwesibili wayomthola sekakuboBhaluli, thina kanje siyibiza iBhaluli, bona bayibiza ngani, konje is it Olifants River? Abanye bathi Olifants River. Nakafika lapho-ke wamthola iBhalule beyigcwele, uNzunza wahluleka kuyeqa and wathola umndeni wakwaNguni lapho. AbomNgunaba nabasetjhwako kuhle kuhle bafana naboSibanyoni, bavela kuphi ngale ngeSwazini. Nabo baphuma kulesi sitjhaba beza so, bahlala wabathola lapho, bazibika ukuthi bona baNguni njani njani. Bakwazi ukutholana ngoba babantu bakade like irhara nomncamo. Nawuthi mina ngimntwana kaZibani bebazi ukuthi tjhukuthi epinapha kwaba sitjhaba esiphuma so. Then imbuduma nayifika lapha phezu koNzunza, uliwe khipha neengazi ongaphasi ngongaphezulu njalo, kukhitjhwa neengazi. Isilukazi uNoqolu waguqa phambi kwabo, wabahlukanisa, walila wathi, mina azange ngabona abentwana bomuntu balwela ubukhosi ngalendlela. Okungcono wena Nzunza, thatha umntwanakho umnikele uManala, Manala thatha itlawana lakho ulinikele uNzunza. Ngikhuluma ngesikhathi sanje ngama-virgin, angikathukani musi. Thatha i-virgin uNzunza ulinikele uManala, uManala uthatha i-virgin lakho ulinikele uNzunza. Wathi-ke wena-ke Manala uzakubusa ngale kweBhaluli, wena Manala sala ngapha-ke kwaMnyamana. Walala uMusi uNzunza angakambeki ubabakhe, wabeka nguManala, asabela ipi nomfowabo, wabekwa kwaMnyamana. Bewamuva mara-ke sebamuva zingwenyama sizosenza isiqephu sakhona ukuthi uManala wanaba kangangani njani. Mara-ke ngihlafunye kancani le lapho kwenzeka khona ukuthi uManala bamthuma bathi ayokufuna imbuduma.
kwanze wakhumbula ukuthi akusinjalo. UNdzundza umusi wathi wabika into leyo phambi kwabafazi bakhe ukuthi kumele kubizwe uMbuduma ekuseni azothatha ubukhosi bakhe. Umfazi wesibili watshela kwathi uManala azokuthatha ubukhosi bakhe. Umfazi wesibili unina kaNdzundza watshela uNdzundza ekuseni wathi, hey, wena ungabi ibhari, umfowenu siyamazi ukuthi uhlakaniphele ukuthiya inyamazana, wena khamba uyozenza wena uthatha ubukhosi bakhe. Wenza njalo-ke, wabuthatha njalo, wazenza yena wathatha ubukhosi bakhe njalo. Mara abaningi bathi wathunyelwa imbuduma, bowubini imbuduma. Kunento engahlali kuhle lapho. Ngithokoze sitjhaba sakhethu, sizokubuya ngesiqephuni esilandelako. Yenza njalo-ke, ufaka ama-comment-ke, usubscribe njalo, sikwazi ukuhlangana nesikhathini esizako, sikhulise isitjhaba sekhethu samaNdebele. Ngiyathokoza.